예수 그리스도 오길라길리 자세디 게니는 베테젤리아 인거 페메르 무차버즈미디 인거 패션 위크 바이블 스터디 하우스 세델리데 세델리아도 지자 니 부부 게부게르네 베테누 인거 크라이사 인거 부르넬리 실리디 루세겔리 쳬프라티나 게제 테리누 탈리쿠 딜리기비 탈리다 누쿠게레 테니 지수지키 코츠즈 게제 탈리 하우겔리리도 지수 수치와데 게제살리 하우길리 Oh
September, mu po petsepen Siri po tegari mo te konyoze ke dukrinu ke votiwe mu te koe po mie ke beko podzunu me podzame mo ke tatiwe po tegari mozo ke krie ntsugefa mu ngu ke mejian tsugefa ke mesani pu Jehova poti bav do ha mesawe mu poti bav do ha po mare thorwe he go bu jeja ke sho ti honu no ti jahanu khat sibie ke me jeso do ke vor how har kaligivi mu mha thotela tho ko ha kadi hebu ne sholi givi poti bav do kem poma kare hola an thezia we ndun hegi ni pu no me melody Jerusalem du ledi me bu hosana chadi inzelie deri poti chagamonu Nebu Meliwa Petsepen Geta Chesedelie Motiha Nke Penyotho Nke Kritotsavor Getsugozo Shiri Nkagawa Mo Meligawa Sigat Tirizekase Mo Hebu Hago Harir Kadi Nursholi Givi Puti Hola and Peziwe Nipu Puti Bav the Honu Hibu No Kemejegasa No Nkat Zigasa Hago Ha Kradi Hibu Ntezilimo Tahiji Hemie Popo Katsubu Nurshoto di Vogeli Honu No Kiteburi Kemejesashi No Kiteburi Nkat Zisashi No Kiteburi Kemengasashi Deri Po Medochudo Nkashawa Katatui Kesia Chau no Zuchi Nipuno Nkat Zigasha Hibu Hako Har Kradi Nursholi Ntezili Mo Hekapi and Zigili Tsuji Jeza Gershaw Dihoni Bunu Hego Bible study Haha Sedeli Givi No Puti Kasude Mo Hego Gershom Hatoko Sedegili Zedi Jihadi Ke Huvogadio Mie Popogaza Kabian Pelesia No Jabie Gershaw Tagasha Timuri Tsuji Haki Hakodi Japutsigo Zali Chisigo close Shui Tsuji Indie Persigo Vizo Shiri Mugambo Hato Tsugaba Hego Jido Jezza Audio Visual Teams of Shiri Leo Tsugaba Traffic Mohogaba Merigaba Pet Temho
ntejabu bakili tsuchi higo bu higo messeunu japut chakasha ho ha ker shokel lesedi chuseliche higo ke krimori inkitio reverend doctor atsi khabien pelesia po kelhula bezie thezia we po haidi jezunu sededi bible study sevo shakatio di pete khabien pelesia no game sarfu sedi poken heli pot sepe koslie pot tignu ke par di petebu ipu higor chaka sakli mu hebunu ke krimori ke sunu lekele tsuchi no po crosser mo higo erna diarne ke to petem horin tejabu bakili tsuchi online nu ke pekro ke ba ka shonu ke pekro ke ba peteburi agi avor ke pekro tsoli mozo shei ni pu bunu uchu banu nu zo shei ntezie no sholi mo tejaga sangu ke le tsuchi npezi we ni pu ego hato sese de ke le la mo haidi ke hu sabo ke to pette khabien pelesia thiezo ke mo sudu ke nun hezo shei mo sande ke to higo ke pekro voke to parhogo mo higo bible study pette khabie pelesia mo bavu to ha kapie nke message nu nke create nu tsidi Jesus Christ azonu chayawe amen amen ete pezi bala le vide ke shota gasala asanu mu pozeko pezie ugo ke pesi ke shamhidi Jesus nu sededi passion week bible study ha sedeli de chithili ro ugo nyugo program ringu bade mu ke pesivo de mu suzedi vapengu passion week bible study ha mejidi ke huvo ke do sunu ba mu sandin here century choir go kentata su ha presence su do mu ugo sun here bible study u potela chuwa do program mu li de sala peche di pul de deri ke hu puri chaba mu tie jez posede chigli tu sudu ke nyin go zo shwe haidi ke ze ke pe kodi teja nguli to su hamerba we nigo programs ngubade sala pul hode deri pupet sel hode deri jiova povasi ke vonu ugo ke batao reverend dr achi bible study se su do di fe kholie sala popezie ke krimi mode sala po introduce sala ga su chul hode deri po hamhoza ebcc nuri le to chvor ke hunuri chilegi petenu ezedi japu chzeya mo po NBC nuri presidential tepi favori po chito zakino release de mo bible study hauno vor ti hauno ja for japu chzu do di feko gele la okay hu sunuri po pezi ga suri pulasia sudu liro bible study chigele sie telanu ugo nipu kerkacha nipu he suri bado sala suri lebadi for kepekola saje mo haidi ugo jidi hatoko chawata to mochie japu chali sisigdo kro apoti khabe sugo hat sugo watso
就是如果给不透，给透的呢，不踏实给的呢，不是的。马蹄图台没飞过，可是可给他呢，没飞给你给是呢，不是的，是些。Mark to take care po kusoku care pengunu care teta isidi kesesodi presido. Mati to te mepe po kusoku care tetanu mepe genye. Jisu chete bor segewa siro kise pona disunu lavor jeru pova merda. Site chakegi chete bobo kebangulidi potyo su penyupi. Musu ponyasie hapuri ke bangulimo si te po siesu gi nginu nsi puri vesahita je si she mu meta che de bo revita siro petakele ko haungu shedi ukongo di she ki mhedi che de bo revi hadaga sita si te jisusie anye ko ki putu shjo Nieko pelele mukenu do tamoro che de bo gi rabi monya nieko ki zatu hauki no hanunu ralu zeke zanu leda je ishari su chile do nieko pele krudi mahake huburi charo ngulye do sida Mark to take care po kuso kere pengunu kere teta pol haliro he pengwa pengu Mark to te kere po kuso kere pengunu nu kere teta Jisu rashoki tsake mesake je sasie uko Jerusalem nu vorye sidi poroshoki nu ledi sanu mahakar muzeke bako pete hoda siro po prisa keli ke bako Mije mu paronyo keze bako pu pela prewa sidi po mie po buri mahapiedi dio roshokinu vomada siro po uko petadi she akir se temieni ko petela ke chaki po chedyo I ke che tupi je mume deri nyeko haupie kergumye ki po chebate sita Site pitseke jako mutejo ke petako su sishadi uko podukri ke wacha fvada uko e pomi chezela ke krila mona temir krodi pete po ke petadila ungo preta zela uko nipu dia prakeli hauno mu rena savokito kono nipu teja mu nipu bu uko rata Presigil tena. Kristamila jadudo kemeyeto Moko la pochake nito jadudo unogo vorlide. Poti hanu abu kato die seka zali gibi chikashla u pastoral team ko represega just a pushia. Chia go porhi krizadi ke puga just a chenaba vogata ti gropo no potimu gropo piesedi ke puga just a chavor deri tie valiro jisu Pisienu Jisu kiga chukropo nuvoshi kedipo sed zishigaja posie pievoshigaja statienu nu kepu pekraga chusa chunya Ugo vogata nipu janye Palm Sunday sunye Jisu kim hedi meyemelodi Jerusalem nu leshigaja go su ze renelete po Jerusalem Temiko unu kher unu re kacha posasa ri ngusha leshdi no city po ukola kragacha sasa zeri sili mo uko hokipo po sequencio
Jisu Jerusalem no meye melodi lemu poside vode roshoki so chakama saden hega cha so ranya ka vornu simo gospel accounts kropono siga chunure sequence tu shaba deri ugo markere po kusokere po ya mohosli ro ha hosana hosana chaka wasida ho sasit tunu mark hidi tusha mu mark lesha how haliro gospel go Matthew Mark Luke Johann go dono mark ha tu keriat hoga jesus leya musla po account go vodi thezepet zega jogo posugo tu menyo thosha ga just satinuri lelivi po tu ga shehimie sasie apom hodzia sa presido sirogo kemet tuzu siergo do bagachla upo David ke divor ga ju thejaga vothozo tipeso thogiri hosana ida hosana chwade ugo pam sande sasie po Jerusalem no leledi ershokinu vorlie siropo ripralutza hatza hapete mohosha mu menyota zagachala po ekere kenyeko zelidi tio bethaninu voda isi sala palm sunday ne po meye melodi Jerusalem no lelie deri posen ye menyota zagachala sin hezogacho ko la bethaninu vogata susapu mu bethaninu liro popozemi kropoba lazar kesienu no po perhila ga susu po venie mariamo martaunie pozemie kropom bethaninu bagatla mo bethaniliro Jerusalem je kapetsemo salasan hezo gacho la bethaninu vodi religelie surhiu ki par mo sidi posien he mande ugo tisoja pragajo mo juda mi tisoja pragajo ke kriba ter ugo lele kerno ugo Sunday Monday Tuesday so porhiuki no pocha no ke pudado Monday messenye ugo sodoliro Thursday we ke pudado der thieliro Wednesday Monday Tuesday mu Wednesday hako tiuno jasse hako hano jisuro kira potoshi ke dibo chishi ega jasu mohoshane Monday here pohan here Bethany no to Jerusalem no lavoja mu lavo ke jetiki po chedebo ugo chikinu pragasha chedebo su resegaja zeupar kerklamna chedebo ha haliro posi vemo gachla mu chedebo how ha possible mogacha account kenye nungulie mathimu mark unye how ha zetu unye tugacho hakekranu kemhe vodi pod details yo ke kriza gacha seringulie do unye kenye nyeri jisue mer gata sapu mum mer gatala petseno chede bopo ngugacha so ponya thegabasu sangudi ukoro Josu south here the word the boat solie much the boat so ke tiki mohoke siki possible ke mosu sangule da mu possible ke mosu lanu jisue che the bosu resegawa susuche che the bosu resegasha mathi account nuliro vapuno rakrisedi hapete go chvorda chikim hega chunu no mudo rosokyu chikama sawagata sienu matiro chedebu susa ravigata susa jiu po accounts seller mu vapuno no haidi petego chira seshimo chira widan he iga jesu ugo pragaju su hiu no parba mark liro chede bor segaba ha jakinye messe nunu ngugacha porhisu nguledo uko Bethany nunu tyo Jerusalem no vojga chatiki chede bosu reseba Jerusalem no le di rosokyu chwadi
la betani no voda se du go to la voz ke chetiki tatha ke le kwa sibosu rwida di ngu ke chla u ko ngo ga ta sepu la hania ha ke petsu ke che dieba mo po presentation no ke kriza di khasha ke chla mo gospel accounts no go hi ke che ke kraba u go thje tu ke che su por hi ke krisa di tu me che u reve je po tu se che i ke che u go pette go reve di u go vor di u go bu go reve je tu se che u go reve je su se pette mi kriebo verli ro mi kriebo account par me che musu hapuri ke ke tu lo me che mi ko poli ro u reve je poti go pette bas the de ki tasha sidi se the ki ke di chalanu chakri le de ma purno ke ma tsle ha tsge je go bi tu do si mo me ko bro me ko ro chanu ke dip ko bongu shi ke che su ko tu pe kra to la ke tu no ke ngu ke kriza mo po ke re ke nyo che ke chla no su ha puri so ke ther ga ta su se le ta mo vi ha kwa contradict mo deri u ke ngu tu ke shnu ko poli ro ngu be se di pe te u va bu no che dan he zo ke jer hu no tu shi do ko poli ro poti so jao mo po ba do ha di he chi ke kriza shi do u go do no ba mo da tie reverend ke holese deri ke je bisi te pu go kro saramati no ko ge chiti ke po care di no se di po saramati no ke kho je tu she po minutes ko shri po ba te fa di minutes so ru ki se ki no ta sha to sha si po details de tu be go la aro po kreba and no ro hazole no ro detail thorzole di so po ki pu ba de chi ge che u account tu ge che go po chi ya slan no u ga no tu ge che li ro Mark Jisu popatagile go zedi Jerusalem no musun ye go vodi kama sar rosokyu chikama sada ga chen hete tyo voje ga chatiki chedebo rsewa musun he sa sidi su rsega sha su chwa posin he ugo su lavor li de to lavor ga chatiki chedebo su rawida ga chungudi patagile go suhi no suhi Mark li rosuhi no tusha how uko vodi chetebu rewita gecha so no English no liro withered from the roots up is it haidino se di pomieno no rewe khozoda gecha so uteni dino tugecho liro siezo tu pomietso ke banguli isi suri mapurika krasida mon he dere chetebu pomietso tenu no siekhoda gecha su sa rese mo potika chali di susa potika chali di o takraka krali di no se di pomie za teno siega chu susa chkomeche deri jiswe rese ga wasusa ndur hibazo deri hatie pomie za teno no haidi siese debada ga chu susa ma ungo ga chpo musla pathage le ko ungo ga ta susa pulivi che de bo ha Jepusa gacha marke possible va mo gacha su possible gacha timo gacha la possible va mo I gacha marke puka masasa sha how ha tedze how ha temiga kra how no lady no a gospel account ha pellet sole genjle ke kla monyam hakrobo ke kraba gacha la pottu mo ba gacha la I gacha su mo jiswe chede possible que timo lodi vodi su possible vamo que ponimo dir se kvasa jisuri ke yazaden he que su se leli possible ba que tipo no vodi vamo ros meje deri marka mechi di pusha su possible que timo lo de potike mo pono possible vamo que jisu se seri ponu meyede so unreasonable kata kim he sala ha ke di potano no puba gali ro uko chede po characteristics kim ke di po kim hia shi ga cha hakropos selection ya chede bo li ro tiche pono posiva kenie veli ya ga cha su puya po full crop so vakenie
Poliro PD Menyoza August September tatie Poliro work Rieza tatie ECD possible gacha sus chiasi deri kewe po kewe nunu la par gacha su second fig crop Poliro uko pozapo breba fruit ECD puya mo sunuliro ponya teka paruzedi posike pejo cropo pariashi mu posike pejo suko rosu zekema thadi pardo disu parga chetiki posike pejo hakwa potti potali ro mevoda disu rielata to di rielata disu sienu no posike view po full crop su posike visu sa parga su sa chayasi mo how no William Barclay Pugacha so Bible commentator po tapo F.F. Bruce New Testament scholar po Pugacha su puperesho do posike pejo pargacho sukoro Arab media no Tarks isiasi mutarks Ibri media more Juda media no liro ko pagim geche pose dere posi pejo di pargacho hako haliro ponyeze ke matha pardinu su Microporo saya dari susa cekeviu molo, selami kerkrasu camo. Dari haket jemenogo, liet jemenogo ro merkata mori morosakata tigi vodi posike pejo su chashe, su biet chega su seri chiasi. F.F. Bruce New Testament scholar pugacha jisuro chedebo hagi poet tark susa mirror su phe musu bagage message la po su favo ke sunu pu ke glamnya ponye ba mu ponyo zedino sedi posi pu pargage su gore bagage message ha po ke krse da moliro ke sunu pu chedebo porhi ke kripoliro ponye mo posi hani ha kamat hadil hubayasi a ponyaba liro posiba ke jemese ige jude deri ponyaba di posiba modaro susue hapotso mode mu siu potuba mode chedebo potuba mode ige junono lele vinhe mu jisue to Jerusalem no voje ke sa thatcher kreza ke tra levi hasibo ha chedebo ha posifdi ponya viba ke ponya pejodi Ponye baga jesu pu mo ponye baga jesu ke hu puri lega juliro posibado poto full crop tiu molo u ka vodi haki ha Bible scholar ko puga je tiche Teresa ki do go che march haki ha ripuya musutigiliro pidio go full crop parga jesu ti molo ga jla posive ga tiu molo posike voto tiu molo ige je marka susapu There potosi zoshiri tarks pet jodi parga chogo more kemer mebu umera khalia gaja susa bagage message go ige chunu su favor deri muli mode salanu no chide bo ha resewa de we gacha susa pu how happy city devi por hinuri ke pugata nia deri how ha kengunu no literal Hedze literal chuttuda gacha sigacha porisa salaugo jigacha nuri leli vinhe how no hacha ken yesusa ugo lesson kiri liro hapo pokese mori hapori segacha po usefulness bamo daliro suwe kepeka susa febaga juzude uselessness invites disaster. Chedebo hawa bari poke me viba mode mujisue nature susa jisue chedebo hawa sipevi se kim heda shigacho pues la sibagla hawa bari pokamba mode bari poke me viba mode chekelie me setiu no posi katsanuri potar sagoha bagach me setiu no parle mogatala barim hak hagabazo de idi resewa metie
切的不哈别沃的以色列这个么子呀？以色列谁有别些的 fig tree 这个么这个托勒什诺是在西个么也不？莫斯拉哈诺就是切的不热这个是属哈不扎你的是以色列的摩是吧？切的不以色列是巴个这不照拉巴里莫达里罗。我个本来谁也好哈吃别些的，谁也好哈给侬，谁也给这个不个本来热烧个这，我个本来喝个这，我个本来烧个这，吃多的谁也好别些些，但是谁也好哈西里蒙巴达里罗，谁也好不离给个子莫说个大，谁也好别搞我莫说个大。这个真是努力。如果他这个给布萨沃里罗，的这krieg real no Israel 面，如果 Jerusalem 个北卡瓦个这，他这是个是努力的。莫是啦，不扎乌布巴个这不扎乌拉胡连莫巴达里罗，是给北卡，没是巴个大做一个这是历史呢。给krieg不能历史个牛里罗。Kengu nura bizomodi ukalhu bu petromor shogacha utie pesedi pusi seba levi ukapele susa utie pese puba levi der hathu to modali ro suseri somoda gacha su jisue su pejogacha jesus risawe kenyo tatie jacob population pugacha kapele pom hathu jagacha sie ke siezo ici jacob kenye me fesrono la por hitche feba che debo por hitche feba hapetego potubazo kengu noe deri ke dipo labashi pom hathu jigata sus him de mo haiga che ko jisue ponia mo ga che sus nguliwe ko sala jisue che debo rese ga sus nguli do mo manden he su tio voje ga che tiki su rese wa ga che Mark su pusha sede jisue to Jerusalem novo popataki le gozedi markere pokere teniano hadinguli Syria poe vordi ugo Jerusalem resokiu novorde sede poe pugacha Syria poe ugo petadisie akio se yenio ko petela ka chaki pochudio igacha tupie jemo me Derinya ko haupie ker gumie kipo chbate isi vordi Isaiah hepengo suru tute kusuku tenye ju hakko chgaja ngulie Jesu mande nye disoja hanya po authority ko sedi po authority a day of authority su pekkegesha su ngu mande nye je to vorje ke chitiki chedebo susa pokakom no bu me poribu nsi chalale hode so pokakono nurse tie your wordi ersokyu no wordi di posu ponimo di hako chsedega cha susunguli do jisu isika chitiki kepenyo fokonyo sa hapo jisu vajose te ko ka fege view the good shepherd jisu vajose Mori zamhoginu tiokelie Jisu sasari povazase Mori povordi zakukeginu no Samaria myefa pozekar katha sasari po ministry no lesro Jisu vazase The reward your shokinu pojos sekeliwa Jisu vazamozaga chekemhe Povordi ponimodi uko mizugo pupela so sie uko ha kevoro besedi haidino sedi hako vagacha kunyoko hogacha susungusha account how ha synoptic gospel Matthew Mark Luke hako besedi came here gachala hako besedi synoptic gospel is here mo John Johannine gospel hako pie vordi mohosliro Johan account nuliro Jisu po ministry set dega chunu khasha
Synoptic Gospel ko Matthew, Mark, Luke su ko li ro Jisu vordi Passion Week tiu nu de poti thalap tho kinu nu Jerusalem ro so kyu chika masaga jahani hapu sala account ko mohovo ge tiu nu mohomen yo shili ro Jisu e vakinye Jerusalem ro so kyu chika masaga chusuki ha nguli mu po account hanye mohosliro Johannine Gospel no Johann Tugesho no po so po ministry sedege chitigide pom ha ke veropi sedi ha vagacham ha hogacha sus satusha so sie how pivodi po ha ungo gacha chigasha po first miracle kanano kiyasuno wedding at Cana posuno Zepesedi zu chagasha su chagasha seki su sa hauha lergacha su ngulyo mu su weddingu hauha siunu weddingu lergacha ngulyo mu weddingu tsigata sie Johanne pu kemet chagasha liro po Capernaum nu lavodesi Capernaum nu vada di vodi po ki cruise bagacha su ngusha musidi po account rosivo mo Capernaum so kodi pesozatie Galil Cana Galil tsatie to ka chri ngusha uko tiepu ga baliro po Jerusalem no Bethany ha ke ha hibalo sala reshoki chikama saga cha ha account hani happy verse liro Johann Tuga liro popo public ministry sedega cha tiunu sa teacher seremeseki po ministry sedega cha tiunu Jerusalem chikamasa arasokyu chikamasa musunuliro hakevori sedi kerori sadis cha vordi tie passion week tiunu liro keverosu sega cha susa ngulimo sala ha ko ha ke krizabaga cha mo vapozomode vakenye so chikamasa ga cha susa silevise hano tie mandin he vordica rosokyu chikama saga chno hachakopo go kezedi mohoshne rosokyu liro cheke vonni tiu zedi no sedi temike gravordi rosho chagato surisa pera dove turtle dove mo pigeon ugo hako hasidi rosho cheya ugo levimi ugo jonu mosa jonu no sigacheya kunyori sedi rosho chemoroshoya petses senunu pera for pievorgato petses senunu kuno hovorgato su chere sala rosho kyuno liet homikropo baya muskoliro rosho ka chemia krohishegato lapet hopika ba mutsho morshoga cha su thaunuba deri hakoliro potiu zedi advantage piledi pera sega vorko livi kuno sega vorko livi soko enye ko sega vorko vimole sedi rosho chile samole isidi ugotoko view zeliashe ugotoko view zeledo tempo standard po bamusa ugo sununu nyoko sega to ha pisidi rosho chile samodesla nyoko view modi hego view pile mu pomauliro ugotoko nipuli ameche sla theli ke vi seje hauliro ugo theli ke krachdi mevilia ga jasusu jisue temi hakwa mi krohi shmor shugacha thaunuba dere mette chbagacha meseka do chbagachla ponimodi hako hogasha Jesus chased them out uko hoshagacha temi hakwa uko ba rosokyu no bagacha messe temi gode uko ba no uko hogasha jisuri thefuzon he mi povorde no office no hogasha se no renil homche jisuri thefuzo wo mi po office no potu chba moda di hol ke lisa de chiga choko hogacha sasie money changers korisa presa lishya ka jago mu presa liga cha kwari theli ga sa chba yasi
cái là một nhà Judah mi bao giờ thép phụ mi vor cái chất tiki Russia kinu uko text po khejanyo po khaga su chia musu cheke dola Greek mi presashiri Rome mi presashiri selia moshe deri uko tho cheke Jerusalem nu cheke liel hokelie more Judah mi uko Jewish coin se morashia musla Petseno vorliro uko Jewish coin Jewish mi uto presasu bamo ke chlano no vorliro presakelia Presakeliga Juno, Sir Romeo Rakapo, several Jewish me Rakapo Pigato, Signature Hipunu Lesson po interest hoyo, more po commission hoyo, Susapiedo. Mupoto Gramozo, Shiri Temia 10 year work abasa, Hoyogi Raka Pokenime Ville, Hoyogi Raka Pokenime Ville, just Presakamu Sado. Sola Hanu, Roshokino body. Che beneficer sono che crohismo che c'è square mi tecce bagatala mio a chi se che c'ha chi c'to isi che baupie ker gumie kipo c'bade isi gucbada gatla jisue di hauha sedi ugo kirhie the serio gom hayopo no c'sa shiga nyoliro mark kerepo kuso keresurunu Sidi po mie poburi hapiedit yo rashokinu vomada rashokinu sa pokepum ho pokord ke kriga chukori baya dere thaliga chugoli rom hapeses sedaga chusu nguli ukonya pidi rashokinu fathevoz ga chusu de mie poburi hapiedit yo rashokinu vomada Uko teliga chego mano le di block haba di vor haka no ko nya zeda li ro ko tio razo poinu khol li pi vor li ro sam hapuri unni mo phizo da lo nye deri cha zi mo isi di uko ke uki anu fu the pa ga je se uko re ko ni lo ji ga zhen pie ga zhe bo kama sa ke pe ne fe kama sa ro so kiu ori uko te pri di no ori sabba mo ga da Ori ununya mogada. Unya ko pidi haidi to hanu measure pade ulhiu chu chiro ga jesie. How ha regard soto mogada. Markesu sapu. Sla hi chidoliro jisu ponni mogaja how ha. Measure se. Ah kipo ke huda vorli ha ka go sanden ha ka ganya go sat vorli gari go vorli de no se go ke hu ga basatale zo unimo se dai Gari peko de go gari khava de go ke hutiu pette go gari ke dis do le zo ke ho levoria unni mo ga chobo ba de uthemi li ro how ha masakemo unnu sunuri unni mo ba de ya there is jisu righteous anger ke mi thonu no ponni mo kata ha ko halesli ro jisue su sa po authority highly ho ega je posu separ shega je su sa potu sezo ge je wes leli viwe mo go buga bagim hidi ha ko ha temi ha ko ha badi roshomi go vorga je su go krohi ge shmese sako sabu ke me vingu ke limese sako sa checker ge shmese no ugo gi advantage pedi hi bada ge chla jiswe wording se ke mas roshokiu cheka masaga je su sa chsha Nago Mandin here Mohoshiro Jisue Kira Potoshigaja. Sanden here lavo de Bethany Nura Lilie. ACD Kiseto was a Tiki Chedebu Resesha. Sidir Seadi Puevodi Jerusalem Nura Shoku Chikamasasha. Sidi Posaja Susa Po La Bethanino Vogata Susa Muli. Mandin here Zala Ugo Tapunuleta Liro a day of authority. Po che cosus piesidi penmusega c'è de burse che sono pievori Jerusalem resocchiunisce highly kenja isidi po che copie hingu chega sessa leli viwe ed po la betenin voda di pozemico po vodi lazarno go zebat tuwe che jesus musole moderi pozemi sokosaba slaso kiri levi moreo zemi che crede po la betenin vogada sanguli do
Tuesday nhé po kisse susa po bethageligo zedi voje ke chitigi go Jerusalem no la voje ke chitigi kinyepu ke bagem hedi pathageligo chedebu rewi bada ke chusungudi ukongoda ke che mu mark account no su ke che uko susa le livi jakinye henu rewi ke ta sungudi de poto Matipu ke cheke mehdi rekridi no se di po account rawi gata su ngode ega chusu poto chemuchi instance moshari account house ke therda maglam ne poshin yo jo ko ngodi rse ke su ndue petsen no go vorje ke chusu ponne tepie baga che ri baga che ngode tiwe ha popinu no ha rawi se de bada ke chu sa japo ke ne dono no sida ke chusu ngozo musula no uko ngo kata sa ngulie Tidugo sanye la Jerusalem no vor mo disue roshokisu no ndu chega masaga wa hiesu no badi po divinu no mi pathapisha parables no mi pathapikesha so parables se so account ko no ngula lili simo mi kenye siedzre kenye pisedi divisha gacha Popoe mi pobutsu no si o atsul hoisi mi poki pula shro atsu do si deri po o ke shwe tsumoda de ke kryutsul hoba ke japonur dilale ditsu ige diviu susuri pusha so si mi kropo kube chiega chsuno land owner wa so belhusha Dinu sedi pokitu mikropo katseshdi ukobuvo mohosno siruka suko vawa suko dukrigawa posiu katselasha there is suko girism here keno augo anyu surhudomo idi katselasha ponyo dukriwa gaja sosa suri pie divi pugasha sosa so si lavor di marriage feast so some hakasepe ka basuno poivole moda keno padinu sedi chapfa chaogo no mikiegada Numi kezelerdi hega banu mi poe susa kia susa feni susa pottu moga cha selaba ga cha sunungudi pokalhua ga cha ugo devi ha ko ha jisue roshokinu sanhe pesedi themie pathaga sa phahi ga chukro punguli mu pathaga ba susa pokro ka kri ga chugo zedi pathawa do haidi common themie go shri ba do hasi se ga cha farisi ko saduki go shri ba do musi ga chuno religious leaders kori po counter chadgata jisue mi pathaga cha Tuesday ni mi pathaga cha su pos uko po counter chadgata sunguli mo gorim ha ke simyasa jisu counter chisi sega cha ringusha uko hego bu kejane office di kaisar tsudome isi suri pusi sesha de jisue goge ka nyego Nicoso, near Peso, Pie, Sopomir Hibaga, is a Kaiser, oh, Kaiser Vico Kaiser Zale, so see, Capanova Vico, Capanova Zale. Ugoripoca Tosi Sesha, the Regisurio, Digalalaga Susu Moda. Ugos here, Potele don here, Idino City Pocatolaga Chipoliro, Kami Poe, Ponyo Tenini, there is Pichu, Tenuli, there is Sieta. Posizo pokimi veli la la de go mi tenye go tenu afa zel hu pre ke no tenu vol sieda ka tigi ke dinu po su pokimi e chodoga isi mu hanuli ro farisi go mu saduki go ke zedi su se katsuba saduki go su hila ke si su pele amo there is no jisue ugo ki hila ke si su no Kishikia balhoga jasuko pugasha susa saduki go susa te pwada meche Pharisee search wade there is sigacha jisue susa pupie ugo kalalasha mo sigabau no ugo expert po tejo tati expert po Pharisee go group no Saduki goliro te mi hila siga chusu pele amogechla jiswe or hila ke siesu je pusha wade deri point seroliro how hasuki mi how hasu nu fuiga chusu balho iga chusu po resurrection nu baga chusu pusha deswe sisalin hote
Kishikia, Kesegericho Basalilho, Ega Susue, Sadukigo, Capello, Susa Uko negative, Wagatagami, Yogo, Hilakasepele, Mother Hilakasebaho, Ega Jusu, Uko negative, Wagacha, Muli. She's a Pharisaical group Nunumiepo, expert boy, Lavordi, Jisugatsoga Juliro, Ga Tejoku, Kameye Toga, Pharisimio, Tor, Katsukergo, Piavodino City, Palidino City. Gajago Sogosser, Cramodaya Gatosupu. Solano no Ugori Katosise, Gatajogu Gajatoga, Mogatajoga, Krabaya, Slatajogu Gajatoga, Jisuka Velidon Hedi. Mutajoga, Kragabasa, Popushiro, Asumegua, Supopalio, Sumegua, Ega Josunuri, Popolido Bamogishi. They just swim as a crodijo, Unupete, Uka Copete, Uka Lepete, or Fepetesidi. Kepenefer or Shogacha, Suke Mayetho, Mukenilio, which is on the Mikrigaja. Muputsagaja Tejo Haniha, Vordi Pet, Dego Susa, Tejo Cricket, Zucker, Pet, Dego Vordi Hanegi, Ke Bagajas Musali. Not Jisue Katsogasha, Pussy Torlasogacha. Disoja Haniha, Salanu, Boavordi Roshokinu, Miepatagacha. Devino no me patagacha, susacha, mumia pocato, calagacha gosache, poesogosa, calape visa shagacha, su mulie. Poe religious leaders go. Nanatatie, Kertamigo, Pharisigo. Muponimos segacha, Jisuesco, Agi Ponimogacha, Poliro, Ugo Cataragachula. Ponimose. Mupo uko kerhegacha susa in no uncertain term. Haporik pod Yesusa pocket hemozodi uko pejogacha uko kerhegacha mulido. Pharisigo mati mefe se kuso mefe dihaga hoyo pergesdo ugo Pharisee jatsudo yogo. Pharisee Pate Prakeshilo Pharisee go chili Gajoba. Pharisee, however, Nesade goes yellow mevamiche, the recurred ho yorbi, slice your Zagajer bizudo. Jesu go keep Pugacha, Kusomefe die. Matitu them fese Kusomefe dienu, Pokrogi, Prokesh them fete tagigo. Nyem Hichidi, Mechataya Gajago, Nye Mim Henyowe, Chawaya, Deri Ud Mezulia. Nyeko Kataragaja Pharisico, Mutejo Kapatago, J. Chilitie. Geglam Nyeko, the Himeku Chazuzawe, Krakamasawaya, Deri Punutzawe, Nyem Hakemehu, Mu Nyenian Negachato, Tufutuzo. Nyem Hikeche, Pharisiko, Chazuzabu, Mesalikatola, the Hill Punuza Chika Masawa Pereche, Nye Kataragaja Pharisiko, Motejokapatago, J. Chilitie, Nye Mecrun, Hepakrapia Kabakim Hezo, Soko Chazuzawe, Muzi Vipia, Deri Punuzawe, Kesiemi Rumu, Kerupet, Degoto, Sujia, Susutue Chazuzawe, Miebu. Niengu ke mieto, deri nienu tsawe, kataragacha, mu ke joke muto sufutuya. Pomhodza pressure, posieta pressure, Pharisigogi, Jisue Punimos sedi, Uko kirhi shagajas sanguli. So la very shori hago, Nanyatie, Kajamiko, Kepatamiko, Jisungu unibamode, Jisungu nibamode. Muchasie, Jisuri. Podieki so Gatasis Pataso Ega Juno Pardamache, Ugo Jasiasa Tiesogo, Jisu Teledato, Potegato do, so goes a Kepumu, Kerchavogata, Sus Mulido. Algo Potiu, por his Agiles Liro Tuesday Messenye, Jisu Avordi, Roshokuno, Di Vigo Sedim Hapetasha, Apusha, Sidi, Tajokasitogo. Tejokasitogo, Pharisigo, Musaduki Gorizedi, Die Kerchagacha, Ho Gatso, Moho, Die Galagacha,
susari ngusha hanya te sieza za tie li vin he ugo tiunu there is suri potiga chale da kisse ugo kerchga cha ha ko ha poti holi me chezo pom ha kranu ugo pe thaba ga chla mo ugo zedi kerchga cha go chba ga chla sla sieza tie te sieza za tie li viso me che ugo Olive ki jitu gi vode Olive ki jitu gi vo mu Olive ki jitu gi no Jerusalem mu ba ge sus tach gi voli mu Olive ki jitu gi kholi di jisue popetha ke le go zedi ker chga cha ho pese di Olivet discourse isia mati me fe die me fe pengu ha ki ha poti thala jepu ge go pese sia mu jisue ugo petha ga su go sungudi uga kershokino no potiu kershokino so rashokino go matoko chidadi uga kitie pajemeche kitie pajega tigi rivodi Jerusalem rashokio mohosha moga stigi pathagele go ugo ngosedadi rashoki hawa chpe kizo dashi chpe vitorwada zo ide uga su kepusie jisue siedi jo potipo vordo ho potipo vordo mo Potisu vorliro che cie che nieri che mosezmo kata tipo vordo isidimo che cie che nieri che mosega cha ho che seze ga chmo kata tipo vordo ki di su se lele do mo roso ki su sa che cie che akra che cie ga jaja ga se di chga cha chme chezo musiga cha po che cie pe te chpia pu che di se di che niebur che semoda ga do sa potisu tike lele ganje There how kim hendi chaparda gali ro vordi AD 70 tiche hetheni ki romie vordi Jerusalem pekawa pekapesho sewa roshokiu tewa mu roshokiu tega suzedi roshoki no sunaga bago soko zeda soko zedi no sedi ketie dogo no kruvodashi roshoki no ko So suna pm haga chega kra hachaga cha habugo levi lu hau chega su suna vie haga krabado mu sidi tega su sa suna go sa zedi ke chedo ko nu vogata sa chasi kenyola vordi temye ko suna fdi ke chego pete pupe lawashe suna go pfege juno mus che ciego puladino se sunayo hasa katsa kyo bungole hamade lago che ciego sa pete pupelava meche sidi che ciege neburi kam ho semozo da gacha jisue sida do ho ige shu su sa chtu vorda gacha suseri ngulye ugo sidi ke zedi Olive ki jitu ye kolye mo pathage legore magro bo jisue go ki pushwa kata kano po chapu ge chu go ke dipo te mo magro po sisanye de so go kobali je go ha pokatsova no puge ba go ha ki ge chiki po chvordo ga mori po sign go pozasi go ki ge chukro po ga ide poti thala vor ge chu go skim heda do ga isidi jisu katso mu jisue sono ugo dieka laga jesus magro ke penyonuri chvor ga tas sabado magro ke petenu chvor ga dos go sripu eringu pekrat hoga jogo kinje puga ba mati me fe die mu me fe pengu Olivet discourse sono liro poti thela chatie ke meje go to tiche thenie ugo tribulation isia jisue su zeri pu menyo se sidi kristala vorga to second coming uri sidi puvordi ke khesha ga ugo ke putsoli genj dade mati me fe die me fe pengu sunu sangulie vodi pesiga sha ke no johannet tulaga chosukun sriba deri hanuzo shiri ko mathinuzo shiri account suko sa ngupilie ugo potiu rikatso deri jiso ge potiu zo ga me porisimo ega cha susapu deri higa chakro potchavor do ho deri sita zo shiri su potitso molo ho zasikro pozo ho nonyo vacha zasike riego zo ho iga trepumo ki jono machara divor takato jiswe Olive ki jutugi baledi tiesie tochavor ga to so ngudi no sedi popethage liego
po pigi badi rnyabaga cha sakos zeker chabaga cha sus nguli musidi po sakos pusha Olivet discourses pusha di po uko parables dievinu po diebesedi po thalat chasaga cha musali dievi keriu liro kityo su kerje kityo ponyepuwe hapye popelegasha jo arveda do mono ketche ke Gregory kamenyo pesedi kityo go tslelo isigasha su how ha master servant master how haliro simodadi uko petche penega jo ko vega su chbada gacha su pusha uke penefe pola vorga chmotza ubu hakevitchba morshogacha ha popi upesega su poesugo nunu popathagelego pathabaga su riunguliwe ubum hakevitchba morshogacha podiezedi matchba morshogacha sunu we ti ani puvor hozalo isidi hakasho mi pesegacha mi vugacha shogacha su chbadagacha divisu nunu uko pethaga sasanguli ke kriu liro ke nyo liro the 10 virgins puse suko mikera uko thajeu sipevi seba me pengum hasimo uko midza susa filemode sidi fegaba susa vorda ga jtigi susa ke krohilega do dojsu bamoda ga susa sasanguli di vor uko yasauze ka selemode cita levi ho igacha jisue sidino sedi petse senunuri po olive ke jetugi bale di tiesie tovorga do po so seti uko ki uko retsabada gacha susungulie 03rd parable do how ha kityumie uko talenze ke puya gaja me pogi talents pengu khasha me pogi kenye khasha me pogi po khasha talent pengu e pi pengu pekralie kenye pekralie po e tu pi vo krua so sariu ko pethabaga jo arvedi word ho nego chile give chbali jesi hapiu pelega su se pekraga smiengu pekrala legecha smie u ke pene fe ponia gaja deri u ke pauzo shi seli simodadi ka jo pesidi ai no son jo shopi how vodi leche se ke morari vodi reto ya ege choko pesidi u ke perli dinu sedi pi vodi krupe jawa gacha minimum you reach modagacha piavo rakakinu khabebale ro po interessory part the mursu ka tsori chile modagacha ukal hu sedi ma pori chpie ke me vi chile mogata chige chri chata lege vi bagachla poe sus piri ko pathabagacha sus lelevi sibadi po dv mupo parables thalau uko Olivet discourse no po thalau liro temia khoke krisha gadio Teko go mo temne soko khoke kriwa ga to tipo work je susa pele ke le go mo pele mega go ke meji ga tiu no soko sa ugo khoke kriwa ga to musidi pele ke le go posidi me go ti chenie po ke di chega do pa soko sa pu ke kiezo vosha lao go Tuesday message ha jisu kira Portugal ro po hanya vodin sedi mi pathado ga ja mie pokatso ga chego shiri sokori zedi po soko answer chasga cha soko kalaga sha uko dia kalasha ga cha sirocha sechdi posedi gori zeli di cho sivordo ho poti sivorda jo musla nieko hibale morsho ho idi dievinu no uko petapie uko kalhubu po fega batiu no potoda she po fega batiu no uko bu suso uko kalhupo tu chabale morsho gatla hago no ri pe uko patasha isiga just sunguliwe mo jisue suko thalaka tsongba disi deri tie po mission po ba sala poe sula do jovor kachla o tisi thosi vordo deri poe lege liu ro jo a kala ke li chawe tsapio ko tswa mo li kanje ega jenu ugo tio pedza de besia se dies ko no voliro so sa por hiu no pevi mimega das se chido haz ugo la bethanino la vorga das se nguli do
mu ugo sidi Bethany no vor lila gata sasunguli ja dia baja se ugo Wednesday hezo ga chu jisu saki hat yo to mori si ga chu po jiu po ka no hai provoke chu me chedinguli mo sala mi homie Wednesday how pe sedi the silent Wednesday isia ke me kre ga ta mori rally ga ta phe ga cha han hien jisu e Bethany no bar li ba me che mo ke di po mo no vordo shi Thursday ne ke di po vordo shi po su sa me do ba da me che mu han ya po ze go zeli di go really bagacha sidi Thursday ne te sia za di go zu sia sa the last supper su sa chiga do wo di ki pe su gi ha po do ju go chu bo da di musla go Monday Tuesday Wednesday ha ke ha ko mo shali ro ji su e chi ga chu ko po no chu do ga cha po siu pi vo li ro chi ga chu ko po ngu li we ugo chi za ke pu ge li ha ko hanu no ma chao po ke ni su sa ke zidi le shi ke jisu mhedi ugo ke thep fu sam ha ki puri jisu de mhedi thep fu di puli genja ke klam ne ai ke phuma mi am ha po puje zo shri ke phuma po ape jola ba do aka thach po ape jola ba do sala jisu authority mo ugo authority we ke kritu zo deri poginu no ugo ri masale de ugo ke jogo vawa de ugo ke mugo sugo sa vawa de musla jisu ke mi thobe side ugo ke mi thochli vi keta muchli keta ke pelle mi ko ugo tie ke thep fu su sa sedi ha shyo ke je ha me samo ke je sugo sa petsuli amomoga mori sugo gi u ke mi thonu ye righteous anger sugo sa separate in the city wesugo message shi amomoga su uto uka to shrevi Kenya putalo hakro pongu pia unni mo segacha unno me segacha susa nguya mo zizo shidole igacha deri ate miezo gachla ke phumao mori uto urli uto uzaza kelle no unnu ye ka thonu unrighteous anger bono no unni mo batale ke vesu menyo se morsho deri mesagacha ke penyofola pozala me pribu pozaka ngali kenja igacha ke me thokale no we ugo tie katepusu par krasali morshonye moliro keshobu ugo gie tutudi ugo gie pejwale kevi ugo ke tengu ugo ke zie ugo metie su poringu modale kevi tipo no ribawe la ke khuge jeti hanu ugo ri krista ke mi thosu sepie uka tsolie udoje shalidi ha ke masaka leuno ke mi tho nuye how Harry put to get in the city, Tiem Hakashoka, just because a message to some worse away. Kataragaja, who knew no Kikim Higajipo, Muyashi. Uriu, Chikazivi Sephelier, Morosh Yogaja Pete, Sugosa, Udoja, Balivi, Christami Bodi. Krista mi fopodi ke di po chmor shi ga cha su ko sam ha ponre tsomo ga cha chba molivi ke hokino voga cha su ko sa ujo chdi chba livi ha ke vi ga chgo no shiri siro morosho di ke hue ka ta hoya ga ja su ko sa pete chba livi zo tie za tiu no shiri farisi mi ko si vorzo te jo ta tie ke ngu ta tie we u ko pe jole kenje ke vi tromie ke masat tromie Teruka to Tomiedi Ugo Muvorzo. Deri Jisue Ugo Gika Teragaja Su Mugajo no Ponimo, Ugori Tieka Lusiga Jupo. Ukengu Ragozili Liro, Ukengu Biepeshua Moliro, Tenudas Poto Terugo Poto Kahupo Churji, Mekrugem Hedi, Pomho. Ken hepekrabia bazo shire ponu terugo ha jemenaga jusugo juzo shire ukara motoga cha kalhusi ga jino bada doliro ugo tie kepenyefa ke leuze ke kritu dadie muji su su no ugo pe jozoto slatie o kengu no u society
왜 저것을 태미게 비고대 저것을 태미에 게 비고 우 acceptance 바가자 지가 저 타보노고 바디우고 더 우고 세 에포투바조에게 저 보토 우세세바다 리비 우고 스노고 키리케 제 칠리티에 이게 저 디우 vor ugo tsoribaliv이 슬라누노 우고 제자 지수 부가샤 디에스고사 레디 제 칠리티에 이게 저수 레세수부기 vor다 몰리가돌라 텐누자 지금 사가자 수세우고 스스리 레사시케 무수제디 우컬후누 합외 바가자 포차폴라 바가주수 바모다로 수 케페카 메실리아 데리게 크리스타 모슬리로 왜 포투누 발리로 우컬후그누 로페시 무포투 발리로 제데시리 포시브 바조도 스케메디우 고리 포투 발리로 수 로페시 수스 버바조가도 우컬후누 로페시 웨르 츠미미 주조가도 수스리 레시케 모 로페시 우컬후누 버가도사 로푸 자바케니우노조 매직 모 기타 데보웨 우 카피시디 케페뇨 퍼츠시시 기타 데보웨 케마 사르푸 부 우차타바시 기타 데보웨 케마 사르푸 제디 찻요주시 수스 제디 로프시리 우기 크라미미 케처 수스조 vordi는 세디 케페로가주 기테보 케페뇨 퍼제 케페뇨바시 아기누스 테데 로프시리 무파르가자 슬라 우토 호키 볼레가자 아이 아조티가자 보바야레 아까 텔레모가자 안누예 아까 텔레모가자 보바야레 무수 아조데레 이시발리비 데리 로프시에 우토 우게 테게레게 수스리푸에 라미에푸에 까마사르프 제트요 뭐 까마사르프 우포 차타도달리로 본누 예수리 르크레다조도 무시디 포칼후노 포시우 무비 미미 파르다소 게 크리리 포기 크라다도 하케 비리 크라다도 사게시 헤가 트릭 파르다도 무스고지 운니가 트릭 파르다도 살라티에 미부 우고 무게 셔티키 우고 시브가 바미에 Capenio Fazaela no go sivaga bamidi at temituga poboga togoda ho cheda boga togoda posivaga bagoda ho. Ede unguga shunu usiriacha mu usigola capenio fatsegaja calhusigaja chumorshaway. Mebunu no 48 temitu posiva niavaroha matotua how ha rewida zagaja temibwa polepevise baro egatatuaro ugori her numozometie. Laugo tieza di sudi pujuguno, mupo pisieguno vogas juguno, ni pubugo crosha, mugo teshe pisedi, popegnosalie, muponguga juri, pongupie, unisakoli gavi sasari churtianya, gatabo chili the way. Gekriga benefa, non yo Jesu Christa. Kapie ki jahanu chegashla beziewe pomodoro hego kemer woritumo hapuri chilega to thanuri bamo nfudo shiri fasilil ho hakevich pie nichada shiri suri hakipuri chileganja der hego chilil hoga Jesus ngutidi no nyo Jesus Christa Ketepie, Kijahanusha, Mubauza Shiri Hegobuja do Hauno, Pokita Depo, Hegola, Kemejesha, Hegolano no, Paketshigajago, Kepu, Sedegolari in Peziwe. Tieja Hego, Bokim Hedin the city, Hatchavorshika Sukuri, Mohosha, Indianu, in Pezie, and Sabuza Puza Chilichi. Che pugeli hago no hego bu che me vinguli emo no hego pataga shadi hago no tieza pataga lego pataga shigemi no tien di nuri hego patabazo no tie hego ze olive ki jitu gi kodi no tie olive ki jitu gi nuri hego patalabazo geche hego bu menyo le morsho geche
poti thala bo vordo there is do no he go buke di bo chaba morsho shi ga cha no di vinu nu ko patha ka su thiri ko patha ba zoi sala he go bu ha ko ri le di menyo salie mun di ha ko ri khesa le ge vis su chi ke pu ger ne patte go gi non ta ja ka ka sala an pesie zapu ze chili chi ke tezi ka pin di Jesus Christus on chashwe amen Go, metri bete geze sitali de zali ko me fe kenye. Temi bete go bu Jésus qui vole geze zali ko gili la lida. no but the help of the so share he go me po get the lavor shadi he go bo ni po je Bible study how so share tin la gile la ke je kan se awe ke vi ke sho ho te ja ka bi ke tlan bi she sho ba hu ni po nyong ki tyo ki no so share no ndie ni po ke vi ha ko so shino ko peta ke sala ke shlari ke je kan se ya ma ke gra her ne le de ma ke gra si le de ni po e go bo to la pa di ha ko se di ndie ze no la sa ke limit se preach ke ko te ja ka bi go zi ni po he ko to ke vi ke ko no tsile kenza sala ni po mbuno he ko mi po ke za cross ji di ngi chaya shiro voido ni po ko di ke kolada zo shiri kem sa fa bo ke la ke ko ze zeto ki le chile ze vo ki ti ki no sala sa shiro voido ti no zo shiri ni po so to no ni he go bo he di ke zidi ke po ko la vo chi ni po di ngi chaya we so no jabia ni ti se ki le chile po ke lula ki ti je kan ti ya no jabi be po se no po ken heli chi ni po no po kroisa ke so hote ja ka be po se di ani po no vor geza tiu no zo shiri go petaza la vose ki le chile mo bugi no go vonte ja ke sa vonte ja ke ja mo ki le chi din ki chaya ye ma pette go la ke ti je kan se di ha go pette se ha ki le Christa za no chashi awe amen.